laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Qala al-muallifu rahimahullah الموضع السادس قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله، ومن قالها لا يكفر بشيء. وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة، ولكن يقولون لا إله إلا الله، وهم بهذه اللفظة أهل إسلام، وحرم الإسلام مالهم ودمهم، مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله، ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به، واستهزائهم وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا كله وتفضيلهم دين آبائهم المخالفة لدين النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو أسلموا، ولو جرى منهم ذلك كله لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولونها. وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة، أعني البوادية المتصفين بما ذكرنا. الموضع السادس الأخير نكو متوتا كو جيغا بون اسيرا نلانو عليه الصلاة والسلام، نكو متوتا كو نكو سكي تروجو نغي رسالة كم بشيخون بماكي قصة الردة وفي الله كوكو يتدو الردة دون يرتون جنغنغل مرتو غنغل إيوا إكادو دين إسلام خوتا إنغودو كيفرابو كوادنوكم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باو فجنغل نلانو عليه الصلاة والسلام بماكي فمن سمعها كلا أنكدو متوتا ونني كنيون أورو قصة لا يبقى في قلبه، يعني كلا نندو أورو قصة كانكو نتو فامي منو أوهاني فامير دنو وأندري منو أوهاني أندر دنو لا يبقى في قلبه لتتا إبرن مكون مثقال ذرة من شبهة الشياطين، لتتا إبرن مكون يرقب ذرة إمورد إديدو شبهاجي جيبا يجي بيرو بتواتك بشياطين الذين بتوات يسمون العلماء. يعني كان بشيخهم عليه رحمة الله هبانجنا نيوند علماء السوء كبشياطين من الإنس بيدو يمبي بتواتك كرمكو ببومبي بأندن هوري مالك كرمكو بونبي مجين دي يمبي بنكادو دينا بتواتك ونبي انودو دي يمبي بن اديدو ميريجي كانيما اديدو مجيريجي be inni be ko be shayatin ngasano wobbe go inna o cerno no musi hunduko wana cerno on atti wi'ude be ko be shayatin yomi menen tabaraka wa ta'ala o wi'be ko be shayatin ko wana non kadi nelado alayhi salatu wassalamu be makibe ko be shayatin. Allahu wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha ka koni me wadiri e kala saare akabira mujrimiha be tawata ko kambe buri mawnude bombe ben ton, wobbe ben no wona hara ko lambe woni, wobbe ben no wona tawa ko karamo ko be woni andube kono tawa gandal mabbe ngal ko majjinirgal yimbe ben, gandal mabbe ngal ko majjinirgal yimbe ben be do ko be shayatin min al ins. Ko wadi non kala neddo متواتك غنيو نلانو عليه الصلاة والسلام وندو سكا دكادو دينا مبه الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا
shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Idan ɗum ɗo ko Allah azza wa jalla taw wi'iɓe koɓe shayatin. Kadhalika nelaɗo alayhi salatu wassalam sammahum shayatin. Wono ardi noon ka hadis Abdillahi ibni Mas'ud radiyallahu anhu. Hadise mo Imam Ahmad ibn Hanbal be filli ka musnad maɓɓe, Imam ibn Majah kadi filli mo ka sunan maɓɓe. Kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam wona ibni Mas'ud be makirino khatta lana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam khatta فقال هذا سبيل الله مستقيم ثم خط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا فقال ما من هذه سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. بماكي نلانو ميدن صلى الله عليه وسلم بسيفاني من كيفول بماكي هنو الله فيو غونغول goldo ya ta haka aljanna be misi be sifi cifi go ka sengo nyamo cifi go ka sengo nano innon ko bannadi e dina kan be magi ilawi di don ka serado di banna e dina kan di ko wi'adi ni wonde ko e dina kan di jiya be magi kono ala e majji lawol hay gotol si wona no e hore mayru shaytanuru no e hore gol lawol non shaytanuru wondu noddude gol law idan lawi bid'adin ɓeɗo ɓe tawata ko noddayɓe majji e laawi shirkuɗin ɓeɗo noddayɓe e ɗin ɗon nelaɗo alayhi salatu wassalam sammahum shayatin ka ɓe maki ɗiɗo laawi lundiɗi islam ala e majji laawol hay e gotol si wonano e hoore maggol shaytanun yad'u ilayhi. kamɓe sheykhon ɓe maki wonde kala janguɗo on ɗon qissa o faami mo o luttirta shubuha hay e goto ka ɓernde makko yeru gabbun zarra e shubuhaji ko ɗiɗo sheytanuji woni e jannude yimɓe ɓe naninaɓe ɓen ɓe tawata ko wonaɓe innede nokkeli go ko ɓe karamokoɓe ɓe maki wahiya ko woni ɗum yani shubuha maɓɓe on ko qawluhum hadha huwa shirk wi'ugol maɓɓe wonde pellete ɗum ɗo way ko ɗum tigi woni shirku ɓe ko woni yaade kongoyi ɓe daro ɓe sujjana ɓe surraɓe ka kaburuji pelletugoy ɗum ko shirku ko ɓe woni yaade kon ɓe wi'a ɓenno andi ko wirnigoy pelletugoy ko ɗum woni shirku ko ɓe woni yaade kon ɓe faabinora ɓenɗon yo ɓe wallitoɓe ɓenno ka kaburuji muɗum pelletugoy ko ɗum woni shirku fiɓugol maɓɓe wonde ɓeɗo mbileɓe no wawi arsikude pelletugoy ko ɗum woni shirku ɓeyna ɗum e ɗum fab ko shirku ni kono no laakin waɗa istidrak siko woni ɓeyna yaquluna hiɓe wiwde non goy la ilaha illallah eɓe wolde kongon ɓeyna wa man qalaha kala wowluɗo la ilaha illallah la yakfuru bi shay'in hay e hunde o hefirɗirta sabu mum bima'ana mujarrad wiwgol makko la ilaha illallah kala ko waɗi hande kadi na o kefeer nden nande ɗum kay ngalana ɗum ɗo ko laawol homɓe ni murji'a kamɓe ɓe wi'i wonde neɗɗo si tawi a wi'i oɗo la ilaha illallah wana jantorɗen nanen non feddeji maɓɓe ni detten tun joni murji'atul fuqaha kamɓe ɓe inni si on tigi wi'i la ilaha illallah o fiɓi ka ɓernde kala golle ɗe o golli hande kadi ɗe yaltintamo islam bal wona imamul humaydi ɓe makiri non rahimahullah ɓe maki ko ɓuri hawnade ko fof woɓɓe e maɓɓe no ton wi'uɓe wonde goɗɗo si wi la ilaha illallah o fiɓi ka ɓernde makko gurdam makko ɗan fof wara o juuladi na faridda wana naafilo gurdam ɗan fof o hoorali wana faridda wana naafilo ɓe inna oɗo ko julɗo yiite memoytamo ko ɗum e diina ni ɓe daroɓe inna kanko neɗɗon kala ko golliti hande kadi bonnata ɗuytata imanu makko on goy faddulan non imanu makko on o ɓoro few ko ɓuri yumude kon fop e ko ɓuri kanude kon nana ɓe nonnama neɗɗo wiwɗo la ilaha illallah tawa o rewayi waliyajo tawa mo fiɓani waliyajo andugol ko wirni himo fiɓani on yanyugol arsike kañumma e okkugol hijabu e ko nandi e sifadin ɗon piiji tawa o yaray beere tawa wujjeyi o zinayi ɓe inna imanuhu yusawi imana jibril imanu makko nge imanu jibril on no fota e karmo koje wawlowo ɗum on ko sheytane kana sheytane ɓellat ko sheytane no ka
ayade tu yarowo bere ngujjo innawonge Jibril no fota iman bellete hay an si goɗɗo inni ustaz en ma ceerno en o yi kaariɗa ndaramo moƴƴa ta ko ngujjo itande kala mo ga prison tawa ko yarowo bere haynange fiɗimo sulay ta ko waɗowo zina no heɗo musique ji o daroto gila bimbi hakikiɗe o yenna biro makko e baben makko goɗɗo inna ceerno en onon oɗa ɗon fota iman ceerno en jamay ɗum jamata ɗum goto jamata ɗum ɓe inna wonde yi ɗum ɗa ko shirkugoy kono noon imo wiide la ilaha illallah kala wowluɗo ɗum la yakfuru bi shey cheikh on ɓe maki wa a'zamu min dhalika wa akbar ko ɓuri non mawnude o ko ɓuri e towude ɗum ɗo fat tasrihuhum ko feññingol maɓɓe kamɓe ɓeeɗo wi'uɓe koɓe karamokoɓe bi annal bawadiya wonde ɓeeɗo yimɓe fulawaji e inno cheikh on ko ɓe onno jantade ko alhaali zaman mo ɓe wurno e muɗum yo noon sifa muɗum no feeñi hay e zaman meɗen on hande ɓe maki ko wi'ugol maɓɓe kamɓe ɓen innaɓe ɗon ko karamokoɓe wonde ɓe yimɓe fulasoɓe tawata laysa ma'ahum min al islami sha'ra wonda e maɓɓe goɗɗum e islamu hay leɓol manamum fusɓe wonda e ko wiyete e islamu e golle walakin siko woni tun yaquluna hiɓe wiwde noon de la ilaha illallah ta ɓe wolde ɗum kono juulata horata ittata zakka jangata qur'ana yata hajju yata umra haaju mum ala hay e hunde e dina kala ko watta tefata ko nun islamu wi'i kono noon no wiide la ilaha illallah kamɓe ɓen karamokoɓe ɗon ɓe daroɓe inna wa hum ɓeɗo fi kala ɓe ala e julde ɓe ala e horude ɓe ala e zakkude ɓe ala e jangude qur'ana ɓe ala e wadde madama ɓe wiwde la ilaha illallah awa kamɓe bi hadihi lafada wondude e ngol ɗo konngol la ilaha illallah ahlu islamin wodi ko ɓe yimɓe islamu nani ko julɓe ɓe wiya wa harrama al islamu malahum islamu harmini jawdi maɓɓe ndin taw memune dey wadamahum harmini ƴiƴe maɓɓe ɗen taw barmiɓe dey woton waruɓe dey ma'a iqrarihim wondude noon e irritagol maɓɓe kamɓe ɓe wi'aɓe ɗon koɓe karamokoɓe bi annahum wonde ɓeɗo yimɓe fulaso tarakul islama kullahu ɓe tertike islamu o dendangal makko wa ma'a ilmihim wondude kadi e gandal maɓɓe kamɓe ɓe wi'aɓe karamokoɓe ɗon bi inkarihim alba'tha bi ma'ana yeddugol maɓɓe kamɓe yimɓe fulasoɓen ummutal ngal ɓe dari ɓe wi mo ma yimmintinoytake andi cheikh on janame regoy ɓe wakkilani tawhid par ce que ɓe wuuri duno e yimɓe fi maɓɓe no hawni goɗɗo wi to ko karamo kojo nana goɗɗo no inama si goɗɗo mayo yimmintintake inna ma wi la ilaha illallah ko julɗo namere cheikh on ñaaɗi moƴƴa par ce que sa wuuri de sifa ɓen ɗo yimɓe a woni neɗɗo mo tata ko a nayilajo ta to hardik sakina naare tum Allah azza wa jalla ko noon o warrata karamokoɓe wallayɓe diina ɓen ko ɓuri hewde kon zaman ka o yaltinta ɓe noon o yaltinayɓe zaman ka tawata no hatonjina e maɓɓe o naɓa ɓe kadi e nokkeli ɗi tawata kaka wonɓe bonnude diina tigi woni naare tum Allah se ndaari qissa ko yowondiri fiyake imam ahmad ibni hambal eɗen andi ka ala janguɗo sira imam ibni hambal mo andi wonde pellet alhaalino ɗum ko wona noon si a ndaari sira cheikh al islam ibn taymiyata rahimahullah a taway ka allahu yaltinnoɓe ɗon ko zaman mo tawata hari ɓe hattonjina e on zaman yeltitoɗa ndaara cheikh mouhammad ibni abdul wahhab ɗo ndaara goɗɗo wuuri day sifa ɓe ɗo yimɓe ɓeynama si goɗɗo wi dargal ala kono noon dey imo wi la ilaha illallah ɓenna ko julɗo ara ya wuuri e zaman hawniɗo ka ɓe maaki wastihzaihim e wondude andugol maɓɓe kamɓe karamo ɓen innaɓe karamokoɓe ɗo wonde ɓe yimɓe fulaso ɗon ko ɓe wonɓe e jalkitude biman aqarra bihi kala qirritiɗo tabintini dargal no woodi ɓe jala on tigi ɓenna ene kaari hanko a wi en sen maayi ɗo e yehi ha ɓalli men ñoli iye men wuɗi ɗum fof wonti nduggu e gemmintinoyte angiɗa wawi gonginde ɗum si a tabintini ɗum ɓe jalama ɓe daro noon ɓenna ɓen ko julɓe non wastihzaihim kañum ma e jalkitugol maɓɓe wa tafdilihim
e ɓurnugol maɓɓe diina abaihim almukhalifa diina baabiraaɓe maɓɓe ka tawata ko diina lundiika kalli diini nabiyi sallllahu alayhi wa sallam diina annabajo alayhi salatu wassalam ɓe naa dartade diinaji baabiraɓɓen ɓen ko ɓe wonno e muɗum kon tele baabiraaɓe maɓɓe ɓen kanu mushrikin ko ubbadul asnam ɓe wonno ko yimɓe ɓe tawata ko rewaynoɓe sanamuji ɓe daroɓe inna ɓen ɗon diina ɓen ɗon kan no ɓuri diina nelaɗon alayhi salatu wassalam joni noon inna fiitumɓe wi la ilaha illallah haray ko ɓe julɓe ko pellet en fof min hiɗen andi neɗɗo si wi'i dargal wana gonga hay si tawi o juulay o hooray o waɗay kala ko watte ka islam ko julɗo ka ko kefeero oɗo ko kefeero ko wonnon al imanu bil yawmi l akhiri ko ruknun min arkani al iman jomi min wi waman yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fi l akhirati min al khasirin andarɗa inna on ɗon o ko wana noon hiɗen anndi kala neɗɗo wi'uɗo hay so o fonnutun diina goo e diina nelaɗon alayhi salatu wassalam ko julɗo walla ko kefeero ko kefeero hay si tawi o juulay hara o hooray o waɗay ɗin ɗon fof on noon non won tigi memata fus e diina sinamo wi la ilaha illallah inna on ko julɗo ɓe maki wa maa hada kullihi wonnude ɗum ɗon fof yusarrihu haulai shayatin no laɓɓinde ɗiɗo cheytanuji wiyaɗi karmokoɓe almarada ɗi tawata kadi ko cheytanuji bewɗi yaltuɗi e laawol aljahala cheytanuji majjaɗi islamu majja hay hoore mum anna albadwa wonde maɓɓeɗo yimɓe fulaso dey aslamuɓe silmi sabu honɗum mujarrad wiwgol maɓɓe la ilaha illallah e hoore noon hiɓe andi ɓeeɗa no sali dendanigal ko jantaɗo ɓe maki walaw jara minhum haysi tawi dogi immorde e maɓɓe dhalika kullihi koko jantaɗo fop ɓe wili annahum illa on fop dalil maɓɓe on fof ko wigol sabu kamɓe yaquluna hiɓe wiide la ilaha illallah cheikh on ɓe maki heyi awa wa lazimu qawlihim bimana konngol maɓɓe ngol ko waɗɗinta kon kongol dabintinta kon awa anna alyahuda aslamu alyahudankoɓɓe kadi silmi par ce que kamɓe kadi ɓe wiide la ilaha illallah si tawi kala wiwɗo la ilaha illallah ko o julɗo aray ɓeeɗo kadi ɓe silmi ka par ce que ɓe wolde ɓe maki li annahum ko sabu tawde kamɓe yahud alyahudankoɓɓe yaquluna ha ɓe wolde konngol ngol cheikh on ɓe maki wa aidan kadi noon kufru haula'i keferankaku ɓeeɗo ɓe tawata ko ahlul bawadi sifaɓe fi mum dow ɗo keferankaku maɓɓe ngun aglab ko kangu ɓuri tiiɗude ɓuri tekkude min kufril yahudi edi keferankaku alyahudankoɓɓe mbi adafin mudaafa cowale ɗe tawata ko sowaɗe ɗuɗuɗe sabu hono a fottay ɗo alyahudankejo o innama dargal no woodi ka hoɓɓe maɓɓe o huwodiray ɗo huwodiron ha ɓe innama wagesi joni en ka dargal fottay annasarankojo o innama dargal no woodi wode maɓɓe tabintimɓe dargal no woodi eɓe anndi ɗum joni noon fottay oɗo neɗɗo mo tawata ko wiiɗo kanko ko o julɗo mo wiide la ilaha illallah kono himo yeddi dargal mo wi dargal nagonga joni oɗo alhaali makko on e alyahudu kombo ɓuri keferankaku kanko ɓuri ɓe keferankaku par ce que kamɓe hiɓe gomɗini kanko ko gomɗina kamɓe hiɓe gomɗini ko kanko o gomɗina ɓe maki ani komi faani a inno batti ɓe ɓangini ɗum sina ɗum mutarabbi suna en ɓe arayno ɓe innayi cheikh on heferɗini karmokoɓe ɓe wuuriduno e muɗum ɓe maki ani komi faandi ɗo wonde keferankaku maɓɓe ngun no tiiɗi ɓuri keferankaku yahudu ngun ko albawadi almuttasifina bima dhakarna alhamdulillahi alladi waffaqa cheikha bilbayani ko pellet mutarabbi suna en arayno inna cheikh on ko heferɗini ɗo ko ɓe karamokoɓe ɓe janti dow ga ɓe inni ɓe shayatin kono kamɓe cheikh on ɓe ɓangini ɓe maaki wonde ko ɓe faandi ɗo keferankaku mum no tekki tiiɗi ɓuri keferankaku yahud ko ɓe ɗo yimɓe fulasu almuttasifina bima dhakarna sifitorɓe ko jantiɗen ɗo ɓe maaki walladi yubayinu dhalika min qissati ridda anna almurtaddina iftaraku fi riddatihim
فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات. ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، لأن مسيلمة أقام شهود عذور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس. ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر. شيخ بماكي والذي يبين ذلك كونكو تواتنو بانغينا كوكو جانتارو من قصة الردة immorde e qissa ko wiyete kon yartondingol yimɓe ɓe murtugol maɓɓe ngol ma wonelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki annal murtaddin foti noon ko murtunoɓe e zaman maɓɓe par ce que no wodi murtunoɓe e zaman maɓɓe no wodi murtunoɓe ɓaawo maɓɓe fof no naatino ɓe maaki annal murtaddina wonde murtunoɓe yartonjini ɓe iftaraku ɓe feccino ɓe certifie riddatihim e yartondiñande maɓɓe nde bimana murtanɗe maɓɓe ɗen na goote wonno hiɓe sertuno e none mum. فمنهم نوع مكة من كذب النبي صلى الله عليه وسلم فننو بنلانو عليه الصلاة والسلام كم ورجعوا برتي إلى عبادة الأوثان إرغل سنموجن وقالوا بدري بإني لو كان نبيا ما مات ستبقوا أن باجلاتنا وما يتام بنلانو عليه الصلاة والسلام فإني ببي أنا أن باجو كان ما يتام جوني ما أماي ببي أماي دي مكوغا ɓe dari ɓe wi wana annabajo few wana nelaɗo few ɓe yiltiti e rewgol sanam. Wa minhum no e maɓɓe kadi man thabata ala shahadataini ɓe tawata kamɓe ɓe tabituno e hoore seeɗanɗe ɗen ɗiɗi few tawi yashhaduna an la ilaha illa Allah wa yashhaduna anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu walakin siko woni tun aqarra bi nubuwati musailama kanko neɗɗo on e hoore ko o seedi kon ɗeeɗa seedale ɗiɗi o tabintini kadi annabankaako musailamatul keddab oɗo mo tawata ko neɗɗo nodditinoɗo wonde ko annabajo wonde kanko kadi yuha ilayhi ayi zannan tawile on sellin yani tabintinɗo annabankaako musailama ngun no e maɓɓe on mo tawata ko tabintinirigu ko sikkugol anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam wondema nelaɗo alayhi salatu wassalam ashrakahu fi nubuwa ɓe kafiduno musailama e maɓɓe e annabankaku sabu wonnu li anna musailamata aqama shuhuda zurin musailama darnuno yimɓe ɓe tawata ko seedaniɓe mo fenande o wi'i wonde ɓenɗon ko yeeso maɓɓe nelaɗo o makuno alayhi salatu wassalam kamɓe e musailama hawti annabankaku ngun e oɗo zaman nandi no annabi Musa e annabi Haruna hawtirnono musailama o darni ɓenɗon ha gasi ɓe seedanimo ɗum ayi shahidu lahu bidhalik ɓe seedanimo ɗum jonno ma ɓen non seedike fa saddaqahum kathirun minan nas yimɓe ɗuuɗuɓe gongini ɓenɗon ko seedani musailama ko kono wa ma'a hadha wondude e ɗum ɗo ajma al ulama'u karamokoɓe ɓen ɓe fotti min as-sahabati ila yawmina hadha ɓe fotti kamɓe karamokoɓe ɓen annahum wonde ɓenɗon ɓe tawata ɓe gonginnogoy la ilaha illallah ɓe gongini muhammadur rasulullah kono ɓe wi kadi musailama kadi ko o nabiyun min Allah karamokoɓen fottuno annahum wonde ɓenɗon murtaddun ko ɓe yarton jinɓe yalti islam walaw jahilu dhalika haysi ɓe majjanon ɓe maki waman shakka fi riddatihim fa huwa kafir ɓannon sahabaɓe haɓoynoɓe ka lurral yanno hakkude sahabaɓe e on masala idan oɗo kanko e alhaali makko on madama o nodditike on ɗon alhaali sahabaɓe ɓen Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ɓe imminno jeysh ɓeɗo immi ɓe yaadi e amirujo maɓɓe on ɓe yehi ɓe haɓi mo kanko oɗo mo tawata ko Musailima el kadhab ɓaɓe hewtoyi ton wari mo oɗo sahabajo mo tawata ko Wahshi
sahabajo warnoɗo Hamza on o yehi o waroyi oɗo neɗɗo mo tawata ko kefeero o dari o maaki qataltu khayra nnasi fi ljahiliyati wa qataltu sharra nnasi fi lislami o wi mi warno ɓurɗo moƴƴude e yimɓe fewɗo mi woni ka majjere mi warno Hamzata ibna Abdilmuttalib hande noon mi wari kadi ɓurɗo bonde ka tawi ɗon ko mi julɗo fewɗo mi wari o to hari ko fil jahiliya mi wonno mi wari oɗo hande tawi miɗo fil islami o weltori moƴƴa tawi ɗum ɗon fop no jeeya e fanunde makko nden ittugol konko o wari Hamza ɗum few tana muɗum on ko ŋañatamo kon ka ɓernde makko e ka ɗenɗe yimɓe ɓen ko wanno hari buysiyimo ɓe nayi oɗo ko katilo Hamza بماك فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأصنام وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله بماك ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق تليحة في دعواه النبوة ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم سواء ومنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان على حال واحدة ومنهم أنواع آخرة فماك آخرهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وذكر له أنه يريد قتال المرتدين ويطلب من أبي بكر أن يمده فأعطاه سلاحا ورواحله فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم فجهز أبو بكر جيشا لقتاله فلما أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره لم أكفر فقال إن كنت صادقا فالق السلاح فألقاه فبعث به إلى أبي بكر رضي الله عنه فأمر بتحريقه بالنار وهو حي فماكي كم شيخ ونه فإذا عرفت ستبيا عندي أن العلماء وند كرمكوب بن أجمعوا بفتنوا أن الذين بفتي وند بيرو بتوت كذبوا بفنه نلانو عليه الصلاة والسلام ورجعوا برتي إلى عبادة الأوثان إريو قلديدو سنموجي وشتموا بينك دي نلانو صلى الله عليه وسلم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كم ومن أقر إكلا إرتينو بنبوة أن بنكاك مسيلمة قول مسيلمة الكذاب في حال واحدة كرمكو بكنت بيرو بدن دنينغال مأبكو بالهالي goto be fotti be fof mabbe wonde be serta ani dun no wayi wa wondo rewde malaika e wondo rewde annabajo e wondo rewde waliyaajo e wondo rewde hayre be fof ko be fotay be keferanka ko enati wawe na wiugol ba ko woni rewde kon no moƴƴi awa kanko dabbante ganto oye karmo ko be maki be fof ko be heferabe ne laado alayhi salatu wassalam fewndo tawnobe sammahum jami'an kuffaran mushrikin ka وقاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم كنزمان ko be woni rewde kon no serti kono madama be rewi ko na Allahu kambe be serta ka nyaawoje idan karmo ko be ben be fotti wonde ma beedo ko be yimbe be tata ko yal hali goto be woni be maki tele wa minhum no e mabbe man aqarra bi shahadatayn be tawata no tabintinno sedande den didi kono be dari بمعنى أنه إمّا متوضع باو سيدا دنو وصدق أغوغني أودو بيتدو تليحة في دعواه النبوة أودو تليحة وتليحة بن خويلد ابن نوفل الأسدي أني كن نتو متوضع أونو إزمن نلانو صلى الله عليه وسلم تبكو أجلد ونو kono ko attinelaado alayhi salatu wassalamu be feƴƴinde idda'a annubuwwa
o dari o wi'i wonde kanko ko o annabankeejo. Banon o wowli ɗum ɗo haa gasi, on saati yimɓe ɗuuɗuɓe jokkimo e Banu Asad kañum may Ghatfan e nder leydi Najd ndin, ɓe jokkimo ɓe goonginimo ɓe iwtiri ɓaawo makko. Ba ɗum waɗi on saati nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e zaman maɓɓe ka sakkitode gurdam maɓɓe ɓe immini ko yaha tawoyamo kanko oɗo Tulayha haɓoyamo. ɗum woni oɗo sahabajo mo tawata ko Dirar ibn al-Azwar al-Asadi. ɓe immini mo kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam yo o yaw o haɓoya. kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe feƴƴini e nder ɗum. banon ɓe feƴƴini kanko Tulayha fiyake makko on ɓanti moƴƴa, o towi moƴƴa ka yimɓe makko ɓen ɗon. yimɓe ɓen kontimo wonde ko annabajo. wa kana yaz'umu annahu ya'tihi Jibrilu alayhi salatu wassalamu bil wahyi. alhaali makko on woniri noon, yimɓe ɗuɗuɓe iwtiri ɓaawo makko. Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu ɓe immini Khalid ibn al-Walid kañum ma e jeysh maɓɓe on yoɓe yawɓe tawoyamo kanko Tulayha. jonon Khalid ibn al-Walid kamɓe hoore maɓɓe e nder jeysh maɓɓe on ɓe immini yimɓe ɗiɗo. ɓe immini oɗo Thabit ibn Aqram kañum may Ukkashat ibn Mihsanin yoɓe yow. ɓeɗo ɗiɗo yehi ɓe tawoyi Tulayha. Tulayha yaltidi ɓaawo nani fi maɓɓe ɓe arde ka makko, o yaltidi e oɗo siɗɗo makko. on saati ɓe wari ɓeɗo sahabaɓe ɗiɗo, ɓe wari oɗo Thabit ibn Aqram, ɓe wari Ukkashat ibn Mihsanin. jonon alhaali maɓɓe on mba woniri ni, Khalid ibn al-Walid kañum mba andi ɗum ɗo, ɓe ɗetti jeysh maɓɓe on hande kadi ɓe ari e makko ka haɓugol mo. tayno jiya e hooreɓe ɓe tawata ko jungamɓe mo moƴƴa, surtout ka hare oɗo neɗɗo wiyeteɗo Uyaynatu ibn Husayn honno Uyaynatu ibn Hisn. oɗo o wonno neɗɗo mo tawata ko jiyaɗo e wallayɓe mo molanaɓe kanko Tulayha al-Asadi. e nder ko hare nde waɗay noon kon si ɓe haɓi ha kanko Uyayna o ara o tawa mo kanko Tulayha, o inna hal ataka Jibril. Jibril arimo fa qala la, o aralde taw yehi wakkile. ɓe yaha kadi ɓe haɓoya ha o yiltito arta. hal ataka Jibril? la ma atani ba'd. yehi wakkile. o yaari noon ha o artoy tammunɗum, o wi hal ataka Jibril. o dari o inni atani, o arila. o wi ko honɗum o wahyini e ma? o woli ɗon jiiɓayeji moolanaɗi. o ya faami wonde awa ko Jibril waddi kon ko wonde ɓe foolete wona hala ko yarinani, yoɓe ndaaru alhaali. on saati kanko Tulayha ko honɗum o wari? o immi o yehi o ɗetti sonnajo makko on, o waɗɗi mbaɗɗateri ndin o waɗi sonnajo makko on ɓaawo. o inni awa ko ono yo yimɓe an kala wawɗo wadde sifa komi woni wadde ɗo ko, ara yo wakkilo nani alhaali on ko ɗon fewndi. on saati o immi o dogi, o yalti e nder saare nden, o yalti e nder leydi ndin, o ɗaɓɓi ka o yaara yedde hedde Sham. Khalid ibn al-Walid ɓe haɓi ɗon ha ɓe nangi Uyayna ibn Hisan, ɓe hocci mo. ɓa ɓe wari yimɓe ɗuɗuɓe ɓe fooli, ɓe hocci on ɗon ɓe nabi mo ka Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Abubakrin haɓi mo, bi ma'ana ɓe haɓɓi mo. o dari kala ko ɓe landi mo ennayi mo ka woni ɗon. Tulayha ko annabajo goyi pellet wahayno arde makko fi kala Tulayha dogi, kono tawi tubi ala qalbihi. o dari ɗon pay koye Madina arayno tawa mo ɗon kaw haɓɓa ɗon. ay koye yewta koye wowla ɓenna ene ko an woni ko naati islamu murti. o wiya kanko ha hande o naatali islam, ha hande hatta qudiya amru. on saati kan Tulayha yahoyi noon ha Tulayha ka wonno Sham ton. on saati silmiti kadi naati islam. ɓawo naati islam o artoyi waɗugol umra e hajji. tawi o susta fewtodirde Abubakar o jaɓata. yimɓe ɓen ɓaɓe hayni kamo ɓe inni ya Ababakrin hada Tulayha. Abubakar landiɓe ma sana'a, on woniri fiyake makko on joni? ɓeyna aslama, o silmi, ɓe accitimo ɗo. on saati
كانوا تليحة باسل ميها قسي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه با أبو بكر فجني كم بتليحة بأرتوي في ودقل عمر بيعة عمر فيوتي تليحة بماكي إني وانا أول صحابة بين العدو عليه الصلاة والسلام دي ثابت بن أقرم كان وكاشة بن محسن عمر بماكي لا أحبك أبدا إذا تام فيو أنزاتي تليها أدي غانتو أنا عمر كون وني فيها كما يم بدي دو ور بدي دو بالله تدني جونغو أن ودي شهادة ما يوم جونغو أن كوال جنة بياتا يتمي متابه الله تدني بي جونغو أن وهوينا بدي جونغو أن كون دون تكين تماكو أي عمر بهبي باتاني مؤيو تايكو جونغو أن بهبي أين لقد من ناتتي كإسلام ذات عمر ودي مبايعة o wonti julɗo hande kadi o wonti hande kadi ko o hoorejo kadi e haɓayɓe ɓen ahla ridda on waɗi si ɓe innay mo assahabiyu tulayhatul asadi e najmami qissa makko on no yurmi moƴƴa kono allah azza wa jalla manna alayhi allah subhanahu wa ta'ala o moƴƴi e makko ɗum ɓe maaki wonde wa minhum no e maɓɓe man saddaqa يعني نو إمام من أقر بالشهادتين وصدق تليحة الأسد في دعواه النبوة ومنهم نو إمام من صدق العنسي صاحب صنعاء أودا هور مودون العنسي ونحن متوتا هموية عبهلة بن كعب ابن غوث بنود رينمو الأسود العنسي المدحجي المعروف باسم الأسود oɗo ko neɗɗo mo tawata kanko kadi ko neɗɗo laatinoɗo yimɓe makko ɓen ɓe tawata ko yimɓe mazhaji ɓen o wonno ko o kohojo ka maɓɓe mazhaji ko yimɓe jiyanoɓe no kabaili al yaman o wonno neɗɗo kohojo molanaɗo e maɓɓe o woni on ɗon alhaali hoɓɓe inni ko o wira al aswad ko sabu tawde biro makko ko sonnajo mo tawata ko ɓalejo wonno e nder ko o woni kon yaman ɗon o dari o haɓi ɓeɗo golloɓe ɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu naɓuno ton ɓe nelaɗo on naɓuno yaman ɓen fii ko toppito fiyakuji dina kan ton o haɓi ɓe o raɗi hay Mu'adh ibn Jabal o raɗino o raɗi Mu'adh ibn Jabalin kamɓe Mu'adh ibn Jabal ɓe yehi ɗon e yimɓe goo ɓe tawata ɓen ɗon ko israɓe maɓɓe en ɓe yehi ɓe baki e ɓen ɗon fiwata tana makko on hewtuɓe kamɓe Mu'adh e nder ɗum o woni on ɗon alhaali kanko neɗɗanke on o laami Sana'a o laami Najran o laami Hadramaut o laami al ihsa jokki mo non hande kadi yimɓe ɓe tawata ko yimɓe ɗuuɗuɓe yimɓe yaman sabu honɗum sabu dambagol do e makko e jokkirgol mo innugol ko kamɓe leñol gotol ngol jonnon kanko oɗo neɗɗo ɓa o woni e on ɗon alhaali o wi'i kanko kadi ko annabajo yimɓe ɓe ngiwtiri ɓawo makko kono allahu waɗi hari mo resuno sonnajo mo tawata ko sonnajo farisiyankejo hoɓɓe wi ko wiyeteno ko izan woɓɓe wi ko azan o wiyeten kanko on ɗon sonnajo ɓe wondi e on ɗon alhaali bal karamokoɓe gomaki karamokoɓe tariha wonde on sonnajo ɗon o yaw o jatti sonnajo on e jungo mawɓe muɗum ɓen o ari o waɗi mo sonnajo makko tawi sonnajo o yiɗa mawɓe yiɗa ɓe woniri noon ɓanon o lorri julɓe ɓen ɗon ha tiiɗi bononda makko on tiiɗi o nodditike annabankaku neɗɗo goto har no woduno no wiyeteno Fayruz radiyallahu anhu ɓeɗo ɓe immi ɓe ari ɓe yiidi e sonnajo makko on ɓe haldidi e sonnajo makko on fiyo ɓe ndaruno ɓe ɓuttinira fiyake makko kanko al aswad al ansi sonnajo wi muskila ala ɓe haldi ɓe fotti joni yo accu ha jemma sonnajo makko on moƴƴinana mo ñaameteji yarna mo beere ha haqqille ɗen gayna bonde on tuma wandina Fayruz no yo Fayruz naatu ɓe gerdi noon sonnajo on acci ha e maccuɗo on naati o jonni mo ñaameteji o yarni mo beere haa o ŋaɗi ŋas on saati o udditani Fayruz dambugal ngal Fayruz naati tawi e hino bandi o nga waali o ɗetti kaafa makko kan o naadika e makko ɓa o siiki aynuɓe galle ɗen ari ɓe fuɗɗike landade sonnajo on ko honɗum waɗi sonnajo on maaki annabiyu yuha ilayhi
o wi annabajo wahyu no tippade makko ko ɗum o sonkani wahyu on tiiɗi on zati o ombi bafal ngal ɗon oya regili bandir ndum ha fiyake mayru gasi few ɓutti ande kadi wiyetoyi bimbi ɓa wiyeti bimbi jama on tawi he annabiyu mata annabajo on maayi fiyake makko gasi on zati ɓen ɗon kadi Allah azza wa jalla ɓuttinani jama on fiyake on ɗon neɗɗo ko on woni al aswad al ansi sahib sana'a ɓe maki wa kullu haula'i ɓeɗo fu ajma'a al ulama'u karamo koɓe fotti annahum wonde kamɓe sawa'un ko ɓe fotayi ɓe ter ɓural ala hakkunde maɓɓe ɓe fuu ko ɓe kuffar ɓe maki wa minhum no e maɓɓe kadi man kadhaba annabiya sallallahu alayhi wa sallam ɓeɗo ɓe tawata ko fennuɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam no e maɓɓe fennunoɗo nelaɗo wa raja'a o rutti ila ibadati al awthan e rewgol sanamuji ɗin ala halin wahidatin ɓe maki ɓeɗo fop ko alhaali goto ɓe onno karamo koɓɓen sendano ɓe fop ko ɓe yarto jimɓe ko ɓe heferaɓe ɓe jogitino gila e sahaba ɓen ha hewti ka wonden ɗo hande ko ɗum waɗi sahaba ɓen haɓiɓe ɓe fop maɓɓe ɓe sendali ɓe maki wa minhum no e maɓɓe anwa'un akhar noneji sertuɗi ɓe maki akhiruhum sakkitorojo maɓɓe on ɗo ko alfujaata sulami oɗo fujaata sulami e hoore muɗum ɓe jantanin qissa makko on ɗo ɓe maki oɗo ko neɗɗo mo tawata lamma wafada ala abi bakrin nde orno o tawi abubacre as-siddiq radiyallahu anhu wa dhakara lahu o jantani ɓe kamɓe abubacrin annahu wonde kanko yuridu himo faandi qital al murtaddin ari o wi abubacre min si tawi a jaɓi en famodiri min komi haɓowo ɓeeɗo yimɓe ɓe tata ko yimɓe heferaɓɓen kanko alfujaa inde makko nden tigi ko iyas bun abdillahi ibni abdi ya layla as-sulami ya layl as-sulami ko ɗum ɗo woni inde makko nden ko jeyaɗo e min bani sulaym at-tamimi o ari ɓa o tawi abubacre as-siddiq radiyallahu anhu o humpitiɓe kamɓe abubacrin wondema ka tigi tigi dey kanko si abubacre jaɓi kanko haɓay ɓeɗo ahla ridda idan o dari tawi wa yatlubu himo ɗaɓɓira min abi bacrin abubacre ahiya mudda nde ɓe ɓeydatamo mana muɗum nde ɓe jonnatamo ko haton jini e muɗum fa a'tahu silahan abubacre jonni mo kaafaje wara wahila kañum ma e mbaɗɗateriji ɓe jonni mo ha yoni ɓano o henni ke ɗum noon fasta'arada sulamiyu almuslima walkafira o heɓi dole o heɓi haalaji joni koye waro sakko kala ka o yii julɗo o daari o tawi oɗo o wawa mo folde o sakko on tigi o jaɓa ko on tigi wondi e mum ko sa dartike o ware si o yii kefeero kadi o yiiri yo goɗɗum o tawi pelletimo waton jini e ɗum o wawa on ɗon o darto o jaɓa si a dartike o ware e maki tawi yahudu amwalahum himo jaɓa jawle maɓɓe ɗe julɓe hefera abubacre ma humpitike ɗum fa jahaza abubacrin jeyshan abubacre heɓili konu molanago li qitali fi haɓoygol mo kanko alfujaa as-sulami falamma ahassa bil jeysh nde o yi'uno konungun o tawi eɗo wela dartade o ari o tawi hoorejo kañum konungun amirul jeysh qala li amirihim o wiyani on ɗon anta amiru abibacre o wi an anta amiru abibacre an ko amiru abubacre hoɗo jeysh ko ana amiruhu min kadi komi amir makko kanko jonninmi assila o jonninmi kadhalika rawahil fa amaddani thumma ja'alani amiran li uqatila almurtaddina on sati fa o wi walam akfur mi yeddaligo min mi yaltali islamu dey siko ɗum nanɗon ton nagoga nani fa qala on sati kanko amiru jeysh on o wi'i in kunta sadiqan si tawi ko wiɗa kon ko a gonga wana a kefero a yaltali islam si tawi ko wolɗa kon ko gonga ko a amiru abi bacrin falqi silaha liɓu kafaje ɗen fop e alaji ɗi marɗaɗi fa alqahu o bogi kafa kam fa ba'atha bihi ila abi bacrin kanko amiru joni o tawi ɓawoɗa wi'i mo yaltali islam hay joni ko amir abubacre tawi warugol mo mettanayi mo fi o wi joni yomi naɓe kan abubacre kanko o ñawoye fima on sati o immini oɗo wondude e wondiɓe makko ɓe naɓi mo kan abubacrin ma ɓe hewti kan abubacrin fa amara bi tahriqihi binnari wa huwa hayyun ɓe wi abubacre as-siddiq radiyallahu anhu ɓe yamiri sunnirgol mo yiite ngen tawi himo wuuri o ko piiji ɗiɗi no waɗi karmokoɓe goo
waɗuɓe ta'arrud e oɗo riwaya ɓe wi Abubakar wattasi faɗin kar mo koɓe goɓe maki ko gonga wonde Abubakrin waɗuno few lakin kamɓe Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu fi akhiri hayatihi nadima ɓe nin soyno ɓe maki simiɗo anduno mi sunnatano mo mi warirayno mo hiddan kono mi sunnatano bal woɓɓe go wi hari Abubakrin fewdo ɓe sunniri mo yite ngen ma kana ala ilmin bi hadisi tahrimi at-tahriq bin nar hari ɓe anda on hadise ɗon kono ɓe andi mo qabla an yamuta ɓa ɓe andoyi ɗum ɗon kamɓe Abubakrin ɓe ninsi non ko ɓe waɗanno shi'a rawafida ɓe ɗettay ɓe ɓaaro e oɗo hadise e sengo aybingol Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu ɓe yanelaɗo o maki la yu'azzibu bin nari illa rabbuha onon noon amiru mon on kanko ko ɗum o waɗi kanko koɓɓe maki awa Ali ibn Abi Talib kadi wanno ɗum si tawi ko ayiɓe Ali ibn Abi Talibin fewdoɓe wonno Kuufa ɓeɗo shi'a ar-rawafida feƴƴintinnoɓe Ali ɓe ari ɓe dari ka dammugal ɓe wi aliyun huwal ilah aliyun huwal ilah woɓɓe naati Ali anani ko ɓe on wolde ka yaasi Ali yaltitay ɓe wolde Ali waajiɓe nden ñande ɓe deƴƴi ɓe hooti ɓe artoye bimbi nden ñande kadi nafsu shey Ali waajiɓe ɓe hooti ɓe artoye Ali waajiɓe ɓe maki si on accali mi sunnayo on fof moɗo ɓe wi law azabtana finnari فهو دليل على أنك أنت الإله لأنه لا يعذب بها إلا ربها si a lettirime yitengen a warimen ko ɗum non holle ko jaaray gongi ko me wi ko par ce que nelaɗo o maki lettirta yitengen sina joomi magge mana mum na habaru non ko on ɗum non ko inchaka ko nahyu yani wata lettir yitengen sina joomi magge few ko munaniɗa ɗo kullu wona ya hoccu ko ngukkaka yite ko nguuri Islam jaɓata ɗum waɗi ɗettugol ɗo warir ɗum sonsolita ko kuran la ma darugol ɗo dowru ɓandu ƴakki base ma o ma shahada ma o ara hayi andu wiya hawande mayi waɗa ɗo bande jogoɗandu to ara ibba essence mayru sunna la yasata Islam jaɓata ɗum bal hay kolugol waɗugol kool warir ɗum dowru mo ya Cheikh Ousaimin ɓe maki dagotako ka Islam par ce que ko lorrugol ɗum kala ko warata nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay'in idha qataltum fa ahsinu al qitla ɗum woni alhaali ɓe maki fa idha kana hadha hukmu as-sahabati fi hadha ar-rajuli so tawi hawri ɗum ɗo laatike ko kañum woni ñawore sahaba ɓen e oɗo neɗɗo ma iqrarihi wondude qirragol makko kanko fujaa as-sulami bi arkani al-islam al-khamsa ay fama dhannuka ko on woni sikke ma biman lam yuqir min al-islami e on neɗɗo mo qirritake islam bi kalimatin wahidatin kongol hay gotol illa an yaqula la ilaha illa Allah bi lisani si wana fi mo wolirde ɗum ɗo ɗengal makko ngal ma'a tasrihihi wondude non e feññingol makko laɓɓina bi takdhibi ma'naha fennugol ma'na kañum kongol ngol ko waɗi o jogi tike reweteɓe goo ko na Allah ko jelo woni wiide ɗo la ilaha illa Allah tawa ɓe haɓɓi ɗo talkur wonnude katimi molanange heɓe jogi nun katimeru ɗon ko ndu woni ɓe arsikude jelo ɓe wi'i konngol ngol kono haray gollal ngal fenni ka fennade ngal fenni idan wolugol ngol tun gasata ɓe maki ko noon sikke ma e on ɗon neɗɗo mo tawata wa tasrihuhu ma'a tasrihihi bi takdhibi ma'naha wa tasrihihi bil bara'ati min dini Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa min kitabillahi ta'ala andi ko alhaali albawadi ɓeɓe ɓe jantino fi murto hay joni ko ɓeɓe woni janta ɓen dari ke wi'i wonde kamɓe dargal nagonga ɓe wi'i dina babiraɓe maɓɓe ɓen no ɓuri dina Muhammad ka alayhi salatu wassalam fi tum ɓe wi'i la ilaha illallah joni ɓeeɗa kamɓe ɓe wi'i la ilaha illallah wona alfujaa as-sulami aqarra bi arkani l-islami kono wondude ɗum pop sahaba ɓen accanano mo ɓe ñaawi e hoore makko ndoɗo murtande ɓe maki wa yaquluna hiɓe darade ɓe inna ay kamɓe albawadi ɓe inna hadha dinul habar yani kaɗo dina ko dina fewndi kani manam ko dina hesani ɓe wi wa dinuna dina men kam menen dinu abaina dina babiraɓe amen ɓen de ɗum no ko dina sukaɓe yaltuɓe hande ɓen ni
amma menen ɓe wi kamɓe diina ko ɓe jogiti kon ko diina babiraɓe maɓɓe tawi ɓe woldinɗo sarahatan yatabarra'una min dini muhammadin sallllahu alayhi wa sallam e mo noon karamo kojo wi o ma damu qalu yaquluna la ilaha illa allah hum muslimun ayul ilmi hada kono nge gandal ɓe maki summa yuftun yeeso ɗum ɓe daro e waɗugol fatwaji ayi summa yeeso ɗum yuftuna hiɓe waɗa fatwaji ay haula il marada kamɓe ɗiɗo karmokoji ɗi tawata ko bewɗi aljohal majjuɗi anna haula'i wonde ɓe sifiɗen fi mum ɗo muslimuna ko julɓe walaw sarrahu bidhalika kullihi haysi tawi hawri ɓe ɓangini dendanigal ko jantiɗen ɗo e boneji ɗi ɓe wowli ɗo ɓe wi idha qalu si tawi ɓe wi la ilaha illa allah ɓe dari ɓe wi subhanak kamɓe cheikh on ɓe maki senaye tabitanima ko ayo joomi amen hada ɗum ɗo buhtanun adim ko ɓagande ni nde tawata ko nde mawde pellet ɓeɗo wona julɓe goɗɗo si alhaali makko woniri ni on wona julɗo neɗɗo wi'u la ilaha illallah o enna kon noon dina muhammad kan na gonga de o wiya la ilaha illallah o enna dargal ala ha maayi ko ndoggu wonoyta o wiya la ilaha illallah o julta noon goy la ilaha illallah o suuma e sewti o moɗay ha haara oɗo darɗa hena fiitu o wi la ilaha illallah fa huwa muslim enen nafigiɓe yaltunoɓe ka islam ɓe abdullahi ibnu ubay ibnu salul oɗo hari mo wiide la ilaha illallah ka wala wiwde pellet hari mo woni hari mo juulay ka o juulta o horay ka o horta o itta zakka ka o ittata o waɗi jihadi ɓawo nelaɗo ka o waɗa o waɗi kono joomi men ko honɗum wi'i allahu azza wa jalla o wi la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala innahum kafaru billahi wa birasulihi wa matu wa hum fasiqun ma'a kawnihi yaqulu la ilaha illa allah wa yuqimu as-salata khalfa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yasumu ramadan wa yuzakki malahu wajogino ɗiɗo fof waɗoyayno umra wa yujahid fi sufufi lmuslimin kono madama o faggitike ko yaltintamo islam jom meɗen tabaraka wa taala wi ɓe yalti nafigiɓe yawnoɓe ɓen ka tabu darinoɓe ɓen inni ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i akdhaba alsunan wala ajbana inda alliqa wala akbara butunan Allah azza wa jalla o wi wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab kono Allah wi qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum o wi in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin ɓeɗo jom meɗen tabaraka wa taala sarraha bi annahum kafaru tawile ko konguɗi ɓe wowli ka allahu wi yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimata alkufri wa kafaru ba'da islamihim ɓeɗo kanu yusallun wa kanu yasumun wa kanu ya'tamirun wa kanu ono goɗɗo daroynamaɗo goɗɗo fihi mo nodditiɗa mo andi ko wirni mo wi la ilaha illallah o aray ka juulirde ko enen fof woni horidude ta wi on ko kefeero nani sa wowli ɗum ko allahu tun andi ko on boni kefeero allahu wi min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahimi aray ɓe andi ka ɓe anda ɓe andi idan haray koye wattu yini moƴƴa anden islamu mo naati inna ka o sokkike nder ton nde no woodi ko yaltintamo no woodi piiji ɗi tawata ko findeji yaltinayɗi no woodi konguɗi yaltinayɗi no woodi golleji yaltinayɗi lakin enen ahli sunnati wal jamaa wana en khawarij wana en mu'tazila wana non kadi en murji'a hiɗen katumbo hiɗen jaɓi goɗɗo no naata islamu o yalta kono non en aynitay shurutu takfiri ayniten mawani' التكفير شي شرطي جدين تمي موانع جدين بوتيتيكي kanko neɗɗo on en jaɓay ko o kefeero yaltuɗo ka islam koni enen koni alhaali men o woni enen ahli sunnati wal jamaa faami ke
aywa ɓe maki wama ahsana ma qala wahidun min albawadi ko honɗum ala ko ɓuri bi ma'ana laɓede konko wowli ɗum goto e maɓɓe kamɓe yimɓe fulasoɓe lamma qadima alayna ndew arno o tawi men ɗo wa sami'a shay'an min al-islam yani ko arnoɗo tawi sheikhu on kaɓe jannaynoɗo o jooɗi o jangi e jungo maɓɓe ko yowodiri fiyake kaɗo dina ma o jangi o faami tawhid o andi islamu hattirde andugol bi ma'ana no tawhid andirte qala o dari o wi ashhadu o wi miɗo seedo annana wonde men yimɓe fulasoɓe ma'ana alhaali mo men wonno e muɗum on ko attimi faamude ko komi woni ɗo modi hari kuffar ko men heferaɓe few yani tawi ko o faandi ko huwa kanko wa jami'ul bawadi e dendanigal yimɓe fulasoɓe o wonduno e muɗum e on alhaali mo ɓe wonno e muɗum o watti ɗon kadi wa ashhadu miɗo seedo anna almatu'a wonde oɗo neɗɗo mo tawata ko wonaɗo e ɗoftede wonaɗo e iwtirede ɓawo muɗum no nodditi ko karamoko no nodditi ko gando alladi on mo tawata yusammina himo wi'a men ahlal islami ko men yimɓe islamu on tigi min miɗo seedi annahu kafir wonde kanko tigi ko kefero anda taw ko wowlete ɗo ko konngol neɗɗo fulawa ɓawo faami dina idan karamo kojo wonu neɗɗo noddanowo Allah azza wa jal wonu neɗɗo laɓɓinanɗo Allah subhanahu wa ta'ala wonu neɗɗo wowlowo ko windi kon ka defte ka qur'ana e ka sunna no ardiɓe moƴƴiɓe ɓen famirino ɓe maki tamma timmi walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وأن يتقبله منا وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا واجتماعا مرحوما ويجعل تفرقنا تفرقا معصوما وأن يجعلنا تبارك وتعالى من أهل الجنة الفردوس وأن يجنبنا من النار إنه ولي ذلك ومولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا والكسل كلا والبي والإبانتل